mwese aho muri hose turabasuhuje kandi tubifurize ijoro ryiza. Nitwa Ferdinand Uwimana n'amakuru agezweho muri aya masaha. Banki inkuru y'u Rwanda igaragaza ko igitutu cyo gutakaza agaciro k'ifaranga ry'u Rwanda imbere y'idolari ry'Amerika cyagabanutse muri uyu mwaka ugereranije n'umwaka ushize. Abasesengura politiki y'akarere k'ibiyaga bigari bo bagaragaje ko gukomeza gukingira ikiba umutwe w'iterabwoba wa FDLR muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biterwa n'inyungu za bimwe mu bihugu bikomeye ndetse n'imiryango mpuzamahanga. Inyungu zazawenije zariraga kuri aba bantu b'impunzi n'abantu bavuye mu byabo, izo nazo ntabwo zakunda abagarura amahoro, umutekano n'umudendezo muri kariya gace ntabwo babikeneye. Muribuza ko byumva muri amakuru mu buryo burambuye. Turajya no mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bukangurambaga bwa Mutuelle de Santé ubwisungane mu kwivuza abaturage basabwa kubutanga. Turajya no mu makuru arebana n'imikino. Ruboneka Jean Bosco na Nigena Clement ntabwo bahamagawe mu ikipe y'igihugu w'Amavubi izakina Nigeria na Zimbabwe mu gushaka itike y'igikombe cy'isi. Uganda nayo yasezerewe muri CHAN nyuma yo gutsindwa na Senegal igitego kimwe ku busa muri kimwe cya kane. Mu myidagaduro ho Miss Nishimwe Naomi yatanze umusogongero w'igitabo yitegura gushyira hanze cyitwa Modern Crown kigaruka ku buzima bwe bwite ndetse n'ubw'igihe yarafite. Ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda. Ahandi hirya no hino mu isi Uburusiya bwigambye ko bwafashe uduce tubiri turi mu karere ka Donetsk mu gihugu cya Ukraine. Ni mu gihe imirwano hagati y'impande zombi ikomeje guca ibintu. Ubufaransa bwo bwahamagaje ambasaderi w'Ubutaliyani muri icyo gihugu, ibyo yahamagariwe muri buze kubyumva agomba gutangaho ibisobanuro. Mwohereza ibitekerezo tunyuza mu masoko bigenda bitugeraho mu kanya ni mu buryo burambuye. Tanga ibitekerezo muri aya makuru ku butumwa bugufi SMS andika Rwanda usiga umwanya wandika ubutumwa ubwohereze kuri 5074. Uretse gukoresha aho ngaho mwohereza ibitekerezo mushobora no gukoresha imbuga nkoranyambaga zitandukanye za Radio Rwanda ya Facebook, X ndetse na YouTube uko bitugeraho natwe turabizama amaso. Minisitiri w'ingabo wa Mozambique n'itsinda yoboye bari mu Rwanda mu ruzinduko rw'iminsi 3 rugamije gushimangira ubufatanye mu bya gisirikare n'umutekano. Uruzinduko barutangiye basura urwibutso rwa Jenoside rwa Kigali ku Gisozi, barukomereza ku nteko ishinga amategeko no ku cyicaro gikuru cy'ingabo z'u Rwanda. Ibi bikorwa bibaye mu gihe ingabo z'u Rwanda ziri mu bikorwa byo kugarura amahoro muri Mozambique kuva muri 2021. Iri tsinda ry'ingabo za Mozambique rikaba riyobowe na Major General Cristóvão Arthur Shume. Kuri wa gatandatu rero kaba ryatangiye ubwo ruzinduko rw'iminsi 3 mu Rwanda aho basuye ibikorwa bitandukanye. Minisitiri w'ingabo wa Mozambique akaba yavuze ko yagiranye ibiganiro n'inzego zitandukanye ndetse n'abayobozi b'ingabo z'u Rwanda. Major General Shume yongeyeho ko bishimiye uruzinduko bagiriye mu Rwanda kuko rugamije gushimangira umubano usanzweho hagati y'ibihugu byombi ndetse ku biganiro bagiranye n'abayobozi b'ingabo z'u Rwanda byibanze cyane ku gukomeza ubufatanye cyane cyane mu bijyanye no kohereza ingabo mu gihugu cyabo. Major General Shume yavuze ko banaje no gushimira uburyo u Rwanda rwabafashije kugarura amahoro mu bice bimwe na bimwe bigatuma babasha guhangana n'ibyihebe by'umwihariko nk'ibyari byarayogoje intara ya Cabo Delgado. Ubufatanye hagati y'u Rwanda na Mozambique bushingiye ku butwererane mu nzego zitandukanye zirimo umutekano binyuze mu gusangizanya ubunararibonye, amahugurwa no guhuza ibikorwa. Ibihugu byombi bikomeje kurwanya iterabwoba no kubungabunga amahoro mu karere.
Tukiri kuri ingingo irebana n'umutekano, abasesengura politiki y'akarere k'ibiyaga bigari bo basanga gukingira ikibazo umutwe w'iterabwoba wa FDLR no guhishira ubwicanyi ukomeje gukora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biterwa n'inyungu za bimwe mu bihugu bikomeye ndetse n'imiryango mpuzamahanga. Abasenguzi bavuga ko ibi bidahindutse ibibazo by'umutekano muke mu karere byarushaho gukomera. Reka tubibaze Juventine Muragije Marie. Mu bihe bitandukanye u Rwanda rwakomeje kwakirana yombi abagaruka mu rwababyaye bavuye mu mashyamba ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Ubuhamya bwabo bwumvikanisha ko babaga mu mutwe wa FDLR n'ubufasha bahabwaga n'uyu mutwe. Nari umuyobozi mu mutwe wa FDLR, guverinoma ya Kinshasa ariyo yifashe mu mugongo kugira ngo izakomeze guhagarara no kwitwayo, cyane cyane ko mu bikorwa byose byaba ibya gisirikare byaba ibindi bikorwa byose FDLR iri kumwe na guverinoma ya Kinshasa. Hagasohoka abasirikare batagira imbunda, leta ya Kongo FARDC yatudose iduhereza imbunda zo gukoresha. Dukorana na FARDC mu operasiyo ga muri hose rugura za Sake muri Masisi hose, ngaho bose twarahageraga turi gukora na hariya muri Nyiragongo. Ubuhamya bw'aba bahoze mu mutwe wa FDLR ni butandukanye n'ibyo Scovia Mutesi, umunyamakuru maze igihe akurikirana ibibera mu burasirazuba bwa Kongo, yiboneye ubwo AFC M23 yafataga umujyi wa Goma mu kwezi kwa mbere. Muri sare imwe iri Goma ku kibuga cy'indege hafi ya Monisco, abantu bicaraga muri sare y'inama, ukabona hari tag name cyangwa handi twatundi twerekana amazina y'abantu, ugasanga handitseho commander chief wa Monisco, commander chief wa FARDC, commander cyangwa intelligence n'ibindi, ariko ugasanga handitseho nyine na commander chief FDLR. Gwabyo birumvikana ko abantu bari mu nama imwe. Abantu nta nubwo twanavuga ngo bakorana na FDLR ikorana na leta, wibagiwe Monisco, kuko nge nk'umuwari uhari imirwano yari imvange bararwanaga bose, na Monisco yagaragaye mu barwanaga, igaragara no mu bahunga by the way, nubwo nyine isi itajya yemera ko yahunga ariko yarahunze nayo. Rero kuba abantu bavuga ngo FDLR ntayihari cyangwa irahari, kubiharira hari n'abaturage bari ku mupaka baravugaga bati uyu munsi imirwano iharira akaze, kuko witwa Captain Noheli yari umusirikare wize muri ESO umaze imyaka muri FDLR, uyu munsi ashobora ko yagiye ari captain ubu ntituzi ngo yabaye iki, ariko kumva ni umuntu uzwi, imiryango yirazwi ituye hano. FDLR kuba iharira hari. Tom Ndahiro, umushakashatsi kuri jenoside, asanga uko leta ya Kongo ikomeza gufatanya n'umutwe wa FDLR ariko yikururira intambara mu nyungu za politiki. Kuri iyo si gitangaza barakora ibintu bihasanzwe. Ikimwaro cya MONUSCO kirahari, inyungu za ONG zariraga kuri aba bantu b'impunzi n'abantu bavuye mu byabo, izo nazo ntabwo zakunda abagarura amahoro. Umutekano n'umudendezo muri kariya gace ntabwo babikeneye. Niyo mpamvu hari impurirane yuko icyiciro cya nyuma cy'amasezerano y'Doha cyari kimwe kiganirwa mu gihe cyari kigiye gukorwa, izi raporo nazo bigakorwa. Kuri je mbifata nkaho hari ibintu ntabwo ari impanuka, ni impurirane ifite ijya mu nyurabwenge. Ambasaderi Joseph Mutaboba, inararibonye muri politike na diplomasi, wanahagarariye u Rwanda muri Loni, avuga ko imiryango mpuzamahanga izi neza ubugizi bwa nabi bwa FDLR, ariko ngo ntigire ikikora kuko FDLR ibereyeho inyungu zayo. Buri yisomye za raporo zose uzazisoma za Human Rights Watch wahoze uvuga mu kanya n'izabandi, zose zanditse kimwe, igihindukana amazina, igihindukana amatariki, ariko imirongo baba bashaka kugezaho no kugushaho buri gihe ni yayindi, nta gihinduka. Hera ku miryango mpuzamahanga uvuze nka Loni, sibyo, n'ibindi byose bihari, harimo miliyoni zingahe z'abantu bakora. Fata ibyo mu bigo bya